I pozdrav ljudi, Nino Gamer i danas ću vam pokažem kako hakeri hiraju. Dakle, ako mi nemate frizure, ne morate se brinuti na nju. Nisam ni htio da mi bude cool, tako da krenimo. Koji haker? Prvi. Dobro da ja nisam banan, zato što... Čekaj, kila ura. Ko je to sad nosio? Evo, Matija 2H. Gdje je 2 ura? Evo, hakera! Evo, Matija 2. Kako me razne ljudi, to mi ja volim, hakeri, ljudi, znači, ovo ne može bolje nego hakerčine i prave, nema šta, tak se ja naiđem kad mi dođu sa strane i ovo najrađe bih